11 yıl oku dövründe okuşu için 25 min taqır qınqırau şaltırı iken. Bugün rayonumuzun 226 okuşusu için qınqırau soңғы taqır şınladı. Müstakil turmuşqa kirүүnün en birinci avazı ol. Al yapqış aktasmalar, vals, göz yaşları, barısı da əligi dulqınlandırğış mezgillərini qabatlanmaz hem köngüllerde qalırlıq idi. Bizning xabarchilarimiz de mektep şoqlarini eslerine tushirib, birinchi mektepte uzgan soңғы qınqırau bayramini yo'l tutdi. Bundan 11 yıl elek birinci taqır mektep busağasını otlap kirgen oq bantikli qızlar, oq külmekli şuk molaylarını bugün tanımasında. Hayır, onlar bugün de şunday yok. Oq ol yapqış, matur külmekler, lekin inlerindeki tosmalarında gına шығарылыш сөзі yazılgan. Соңғы qınqırau iң tantanalı hem istelikli, көңіллі de, şuluk vaqtda mıngsu beyramlarının da birisi. Mektepten kitesi gelmeyi, çünkü bütün dersler bulmayı. Okutuşlar bulmuyor, dostlar bulmuyor. Mine bir büyük kızganış. Alda bizni oturmuş kite. Alda etiyeni bulmuyor. Bütün şehirge gitkeş, bütün öz için cevap vermek gerek. Bizden klas en yaxşısı, en tertiplisi. Ninde oğluklar bulmasa da bizden birge kişiydik. Bir günde nık bulsa bizden klas yetakçısı bulşaydı. Özünün yardım kulunu sozaydı. Meni bek yaratam özümün sınıfını menarga oңышлар тілейм. Oğumdağı yılda şəhərinin birinci mektebin 24 okuşu tamamlay. Her birisinin yüzlerinde yılmayu, közlerde mıngsuluk hissi yaşırıngan. Bir şite bululardan da nığıraq birşılıb, yolluk işi bilen göz yaşların sırtışı ətik əniler basıp tura. Sobuyun ılı turmuş yoluna jiberu, onlar içinde dulqınlandırğış vaqıqa şul. Bugün bizning için bek zor bayram. Faqidali kun bizning qizimiz maktabni bitiradi. So'nggi zvonokka keldik. Bütün семья. Azrak ko'ngilda ming so'roq. Zo'r yo'lga bosa bola. Men barliq balalarga da tileyim. Zo'r oңышлар, esenlik, sağlık, zo'r o'rinlarga kirib, esenlik, sağlık bilen bitirip zo'r kishilar bulurga. Оқушыларны бейрәмнәре белән котларга бик күп дәрәҗәле кунаклар килгән иде. Район башлыгы Рауль Кузюров мәктәпкә 50 мең сумлык сертификат тапшырды. Хотелось бы пожелать вам, конечно же, чтобы вы все себя сами нашли по назначению, по душе, куда вы планируете. Но не забывали, конечно же, наш район, свой родной район. Возвращались по мере возможности, находили здесь себя. Мы со всей радостью, со всей возможностью, которая у нас имеется, конечно же, будем на вас рассчитывать, будем вас встречать. 11 yıl oku dövründə okuş üçün 25 min taqır qınqırau şoltırı ekan. Оқушыларны дәрескә ашыктырган. Укытучы тақта янына чакырганда дәрес тамам икәнен белдереп, кыен хәлләрдән коткарган. Контроль эшне тамамлыйм дигәндә урынсыз шалтыраган кыңгырау тавышы ул. Бүген яңгыраганы берсенә дә ошамаган. Bugün rayonumuzun 226 шығарлы сынып оқушысы үшін соңғы тапқыр қыңғырау шалтырайшақ. Ләкин оларға қолдарына аттестат алырға иртәрәк әле. Чөнки алда 11 ел оқу дәуіріне емух ясаушы бірдәм дәүләт имтиханнары көтә. Бу оқушыларның тәүге саубуллашу вальсы. Хәреф тонырга, язырга өйрәткән, тугрылыклы дуслар беренче мәхәббәт бүләк иткән кабатланмас мәктәп еллары артта. Олда yoqda киләчәк, яңа дуслар һәм яңа максатлар.